Projekat obnove i revitalizacije Kule Nebojša započet je inicijativom Grčke i njihovom željom da to mesto u značajnoj meri postane spomenik pesniku i revolucionaru Rigi od Fere. Prvi dokumenti su potpisani u grčkom parlamentu 2005. godine, kada je obezbeđen veći deo sredstava za prvi deo obnove. Najintenzivniji radovi izvedeni su do leta 2010. godine, a upravo sada, prvih dana marta, u potpunosti su završene i grčka i srpska memorijalna postavka unutar kule. U našoj priči o novoj kuli Nebojša govori 7 važnih ljudi, a na samom početku razgovaramo sa Ivanom Lučić-Todosić, direktorkom javnog preduzeća Beogradska tvrđava, koje je organizovalo i rukovodilo poslovima restauracije i revitalizacije. Ona govori o tome kako su tekli radovi, ko su bili ljudi i institucije zaslužni za obnovu spomenika i građenje objekta na koji će biti ponosni svi koji poštuju istoriju Beograda i cele naše zemlje. U junu mesecu 2010. godine mi smo imali kompletan objekat, ali nam još izložba nije bila realizovana i postavljena. To je već druga faza bila razgovora. Znači šta je ne samo od ideja i sadržaja koji će se realizovati u Kuli Nebojši, to je već davno negde bilo određeno na kom nivou će se koji segment istorije i kulture ispričati jednog naroda, već koji su mediji i na koji način će se to biti prezentovano. I to jeste jedan kreativan proces, pre svega. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa gradskim službama, sa sekretarijatima, kabinetom gradonačelnika i sa programskim savjetom, ovaj proces je tekao, mogu reći, glatko. Naravno, nijedan projekat ne teče sasvim glatko, ali neka naša stalna uključenost, inicijativa i stalna komunikacija sa svim učesnicima koji od samog početka rade na ovom projektu, mislim i na fakultet, mislim i na Republički zavod, mislim i na ljude koji su iz programskog savjeta ovo pratili, takođe na Istorijski muzej, nas je dovela do ovde. Pre svega, mi smo polazili od jedne činjenice, znači bilo koji objekat koji se privodi namjeni, a restaurira se i obnavlja se da traje za decenije i za druge pokolenja, da ne bih i brzo prestao da živi, zapravo mora da se oživi. I sad sama ta reč, revitalizacija, mi smo mu u suštini udahnuli novi život. Ja mislim da smo dobili izvanredan prostor koji će Beogradu služiti kao izuzetno mesto za prezentaciju kulturne istorije i kulturne baštine dva naroda. Ana Stolić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije, objašnjava koji su istorijski materijali, koji podaci i sa kojim razlogom izabrani da nam budu predstavljeni kada posetimo Kulu Nebojša. Ona i Branko Pavić, profesor Arhitektonskog fakulteta koji je i autor izložbenog dela u Kuli, objašnjavaju zašto i na koji način je na ovom mestu istorija prvi put u našoj zemlji predstavljena kroz najsavremenije medije. To je bila odluka mešovitog članstva programskog savjeta, pritom grčka strana se u tom smislu nije mešala u ovaj deo odluke Srpskog programskog savjeta, koji su činila 3 člana i koje su se dogovorila da u Kuli Nebojši u stvari budu ovi aspekti nekog istorijskog čitanja zastupljeni kada je epoha pre svega u pitanju, a to je kraj 18. početak 19. veka. I ta prvobitna ideja Branka Pavića i mog kolege Vladimira Jovanovića bila je, upravo su se našli negde na koji način bi mogli da se napravite jedan omaž svim ljudima koji su utamničeni. Bilo da su poznati, među njima je i Riga od Fere i njegove kolege koje su bile zajedno zatvorene ovde sa njim. Tu su još neki poznati ljudi iz srpske istorije. Međutim, mnogo ljudi je takođe stradalo, ako ne direktno na ovom mestu i ovde, onda oko Kule i negde na nekim potezima Beogradske tvrđave i bila ideja upravo da se svima njima napravi
omaž kroz ovu jednu, ja mislim, vrlo uspelu vizuelnu predstavu koja se sastoji od tih, pre svega, fotografija iz nekih kasnijih vremena, ali koje su propuštene kroz specijalne filtere, lensove i daju tu jednu varirajuću sliku, a opet se vidi da je reč o ljudima. Za mene koji sam se bavio vizualnim identitetom je sadržaj taj da se negde predstavi kula i da se predstavi izložbom događaji koji su bili vezani za to vreme i događaje u kuli i oko nje. Samim tim sam želeo da neko u ovom prizemnom parteru, u stvari u prvom delu, bude i najjači utisak i da to na neki način bude prikaz i bude obeležena kula kao mesto gde je stradalo veliki broj ljudi. Došao sam u stvari na ideju sa timom s kojim sam radio da bi bila najbolja da koristimo fotofrejmove sa određenim uveličavajućim staklima da bi dočarali neku vezu prošlosti i sadašnjosti, da bi povezali jedini artefakt u ovom prostoru, a to je kula sama. Ona je jedini originalni izložbeni eksponat, sve ostalo je uneto i želeli smo da jasno podcrtamo tu razdvojenost između unetog i tog što je presli u stvari istoriju. Vi kako se penjete sprat pro sprat, otkrivate nivoe i segmente priče. Istorijske, naravno, i kulturne baštine koju mi želimo da vam ispričamo. A druga simbolika se postiče samo jednom vertikalom, jer ovo je na neki način, ja kažem, vremenska kapsula u kojoj vi stavljate, znači dajete na značaju pesniku koji je stradao i revolucionaru koji je stradao u ovom prostoru, ali ne samo njemu, jer postoje mnogi koji su svoj život neznano izgubili ovde sa nekim vrlo sličnim idejama. Znači, to je priča koja je univerzalna, nije priča samo ovog jednog objekta, niti samo naše istorije. Kasnije, ako se penjemo ka vrhu kule, završava se, znači ta borba se prikazuje, ta borba za slobodu i na kraju i ostvarenje te slobode na neki način tim likovnim elementima ili vizualnim identitetom se vidjet će posetioci naravno kako je postignuto na vrhu kule da se ta sloboda oseti kao završetak te jedne priče o borbi. Tako da bih rekao da je najstrašniji deo i najupečatljiviji taj ulaz koji treba da prikaže tamnicu, znači zato je u crvenoj boji, zato su fotografije zarobljenike i tako dalje, preko priče o Rige Fere, priče o Prvom svetskom ustanku i na kraju ostvarenju slobode, nekom Beogradu koji počinje da živi taj svoj slobodni život. Upravo period događaja na ovim prostorima koji su označili početak jednog novog perioda za teritoriju Beogradskog pašaluka, još uvijek pod osmanskom vlašću, i uopšte za Srbiju, to je Prvi srpski ustanak i sve ono što je obeležilo Prvi srpski ustanak, a za poslednji sprat je u stvari, posle prvobitne ideje koja je napuštena, odlučeno da se prikaže istorija Beograda kao Kule Nebojše, sastavni deo Beogradske tvrđave pa i Beograda u ovom periodu, znači u prvim decenijama 19. veka, s tim što smo mi kao autorski tim nastojali da tu priču hronološki malo pomerimo još da bi rekli sve ono što mislimo da bi trebalo da se kaže kada je Beograd u pitanju. Na sledećem našem nivou su ta dva kaleidoskop vitrine koje mešaju sadašnjost i prošlost. Dakle, postoji jedna gravira na prozoru kroz koju se gleda Kalemegdan i reka i u tim ogledalima koje su postavljene u smislu kaleidoskopa meša se sadašnjost i prošlost i kroz tu neku interakciju mislim da se stvara jedna vrlo zanimljiva vizualna, optička, da kažem, priča. I na posljednjem spratu to je ta reinkarnacija ili interpretacija Tepsije, čuvene Tepsije iz narodne pesme koja svojim isijavanjem i vodom koju smo uneli u nju na plafonu kule daje taj efekat vode, koja je opet neka također priča koju smo želeli da unesemo, da povežemo kulu sa vodom. Dakle, to je
vrlo bliska tema i ona nekako daje taj neki, da kažem, slobodarski utisak na kraju, pomešana sa, naravno, određenim projekcijama koje su umešane u to. Upravo ovde u Kuli Nebojši je to na najbolji način možda rečeno, zato što ta punoća je donekle definisana ne onim što se nalazi na svetlućem panovu ili što je spakovano u računaru da bude taj edukativni deo, nego je upotpunjena i sa značajnim vizualnim detaljima koji mnogo proširuju polje istorijskog, ako ćemo tako, bilo da ćete vi pustiti sekvencu iz filma o Karađorđu, ali upotrebiti na jedan potpuno drugačiji način, ili ćete staviti vodu u tepsiju pa prikazati i povezati to sa Dahijama, ili čak simbolički taj nivo jedan kada se završava taj poslednji deo u računaru gde Beograd postaje jedna srednjoevropska varoš početku 70. godina i kada u stvari iznad toga imate parobrod koji prolazi i koji odlazi i on odlazi negde. Znači, ceo taj neki novi kod mislim da je jako važan i jako značajan da bi se stekao pravi utisak o jednoj epohi ili o jednom vremenu. Morate odmišljati o svima. Dakle, da ima na raznim nivoima da postoje slojevi koji se čitaju i koji se mogu čitati, dakle, da bude atraktivno za nekoga ko će provesti 15 minuta u Kuli ili 10 minuta u Kuli i koji će provesti možda sat i po posmatrajući, analizirajući materijal. Tako da, mislim da smo našto razmišljali o tim najmlađim i o publici koja zahteva neku vrstu atraktivnosti i posebne vrste da bi uopšte zadržala pažnju u tome i mislim da to ima ovde i da postoji. Nikos Vranikas je autor grčkog dela postavke. Ona se nalazi na drugom spratu revitalizovane Kule, a posvećena je sudbini Rige od Fere, koji je ovde bio zatočen i ubijen. Nikos Vranikas govori o tome kako su on i njegove kolege iz Grčke u ovoj memorijalnoj postavci zamislili podsjećanje na život velikog grčkog revolucionara i pesnika. Veoma bitan aspekt grčke postavke je korišćenje interaktivnih kompjuterskih prezentacija, zvučnih poruka i video materijala. As a part of the group, I had more contact, let's say, with the Serbian team for the exhibition, with Branko Pavic, Jovan Mitrovic and Dejan Milikovic. And I think it was a nice experience to work in the same space with different themes and trying to find a common language, not only visual language, but a language of communication. So the exhibition area from the ground floor to the top will be a kind of, let's say, fairy tale that have steps, themes, and will be, as a complex, one thing for the visitor and the experience of the visitor. We have to balance between two different identities. The identity of the history building and the identity of the exhibition, that is the new one. And to try to learn the history with a modern, let's say, language and modern way of communication as the multimedia installation. And the narration is more fast, let's say, and makes links to the past, but it's referring to day life today. We make a projection of Rigas on the wall that it seems is a 3D effect that comes out from the walls. That is a part we tried to tell that is a part of this building. We have always the same image. 3D effect is like a hologram. It's not a real hologram.
there are layers of the same image that the visitor can create the image of Rigas, and it depends from the position of the visitor inside the space. And it's very calm as an image, it's not a banner, it's like a spirit inside. So we try to collect in some way one of the levels of the information to connect why Rigas in this building, why Rigas in Belgrade, and on the second level, obviously, who is Rigas? The exhibit is not a picture or a film, it's the composition of text, images, sounds, and all these things is in a small computer inside the cage. The same cage is another position, is the vision of Rigas, but always in the cage, because at the time it was in the cage. Now we know that it was a great influence for all the Balkan people at the time. And this was the idea of to take the same, let's say, to make the next step from the ground floor to the floor of Rigas, and through the ideas of the revolution to connect to the third level of the exhibition, that is the revolution in Serbia and all these things that happens later. This is the main idea. Zajedno sa Brankom Pavićem, arhitekte Dejan Miljković i Jovan Mitrović su deo tima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji je angažovan za arhitekturu unutrašnjeg prostora kule i za građenje aneksa. Taj savremeni dodatak kuli, spolja neupadljiv, urezan je u stari priobalni bedem, a sastoji se iz već završenog, veoma savremenog i pročišćenog enterijera prijemnog dela koji vodi u samu kulu i iz još neizgrađenog dela koji treba da bude završen kao multifunkcionalna sala. Taj drugi deo projekta će biti nastavljen kada bude obezbeđen novac za dalje radove, ali je zbog složenih građevinskih zahteva i visokog nivoa Save prostor morao biti zajedno iskopan i obezbeđen betonskim koritom, tako da je osnovni prostor buduće sale već potpuno vidljiv u svom osnovnom gabaritu. O dosadašnjim radovima projektanti kažu: kontinuitet preplitanja toga šta kula sama po sebi predstavlja, šta je ona bila kroz svoju istoriju i šta ona će da predstavlja za sledeći pokolenja kojima ostavljamo iza sebe, to je ono što smo mi kroz ovaj ceo pokušaj i ovaj proces ove 2 godine od trenutka kad je počeo koncept do završetka, do današnjeg dana pokušavali da napravimo. Naša ideja je bila da zapravo beton kao najneutralniji materijal iskoristimo za enterijal i uopšte za saniranje ovog objekta. Upravo zbog toga da ne bi konkurisali zidovima koji su autentični, mahom autentični i na neki način konzervirani u duhu onoga što je već ranije bilo. Tako da naša ideja je bila da što manje konkurišemo spomeniku kao jednom objektu od izuzetnog značaja i praktično smo imali uslove konzervatorske da svojim intervencijom što manje narušimo taj autentični izgled tvrđave. Nismo mi izmislili odnos starog i novog, mi samo pokušamo da to optimalno iskoristimo. Odnos u koji poštuje staro, poštuje tradiciju, poštuje izvornost onoga što je napravljeno, u isto vreme poštuje i vreme današnje. Danas, kao što bih rekao Tao Da Ando, beton je savremeni mermer 21. veka i mi stvarno mislimo da je upotreba ovog materijala ovde adekvatna, jer svako ko uđe odmah jasno vidi šta je građeno ranije, a šta je novo. Ako pogledate primjere iz svetske prakse, vrlo često ćete da nađete na kombinaciju ta dva materijala kada je u pitanju rekonstrukcija ovakvih objekata. Zašto je to tako? Verovatno zbog toga što beton najmanje konkuriše zidovima od opeke i na neki način i po teksturi i po boji je najneutralniji. Verujte da je teško probiti neke barijere i neke protokole koje važe u odnosu sa zaštitom, u odnosu prema starom, kontakta između savremenog i prošlog. Sve su to bolne stvari koje su morali naše kolege, zaštitari i ljudi iz programskog saveta da zajedno sa nama prođu, prožive i kroz katarzu da dođemo do ovakvog projekta. Jednostavno rečeno, naš pristup je bio sveden na najveći mogući minimum, ako tako mogu da kažem. Prosto, maltene da smo želeli da se naša intervencija praktično ne vidi.
dolazili su razni ljudi, kustosi iz Evrope, sad ne znam tačno da vam kažem koji, i stvarno su reakcije bile jako dobre, prosto nisu mogli da veruju da ovakav jedan prostor, ovakva jedna rekonstrukcija, intervencija u jednom spomeničkom zdanju istorijskom, jedna revitalizacija na ovakav način, unošenje nekog novog života u ovakve prostore je moguće u Srbiji. Imali smo veliku podršku naših investitora, odnosno ljudi koji su kao korisnici Beogradska tvrđava razumeli našu ideju i to podržali je do kraja. Stvarno trebamo da budemo zahvalni pre svega Centru za vizantijske i postvizantijske istraživanja koji omogućuje da se povuče kredit od strane Evropske unije i da se isfinansira značajan deo ovih sredstava. Moramo da budemo zahvalni i Skupštini grada koja je potpomogla u odsudnim trenucima da se dopunska sredstva koja su nedostajala u stvari zatvore i da se ceo ovaj objekat na kraju dovede ovakav kakav jeste u ovu formu. Izuzetno dobra saradnja i koordinacija bila od strane Beogradske tvrđave koja je sve to vodila, tako da smo mi uz sve probleme koji postoje imali jedan veoma kvalitetan odnos, što nemate uvek sa investitorima kad radite ove druge objekte profane namene. Mladi inženjer Danilo Nikolić kaže da izvođač radova, firma Koto, ima već veliko iskustvo na restauraciji mnogih istorijskih spomenika, naročito na Beogradskoj tvrđavi, ali da ovaj projekat u odnosu na sve drugo predstavlja pravo remek delo obnove i kvalitetne nadogradnje graditeljskog nasleđa. Prva faza je bila faza konzervacije. To je bila faza konzervacije Kule Nebojša, koja je sama po sebi predstavljala svojevrstan poduhvat. Tu su bile kolege arhitekte uključene u većoj meri. Imali smo ozbiljnu podršku od strane Zavoda za zaštitu spomenika, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, i to je praćeno po fazama. Pre svega spoljašnost, zatim unutrašnjost Kule Nebojša. To je prva faza. Druga faza se odnosila na aneks, opet deo u kome stojimo, iskop, zatim izrada svih slojeva zaštitnih ispod same konstrukcije. Paralelno smo radili na zidovima i na bedevima sa spoljne strane kao konzervatorski i onda je usledio taj deo gde se izvodila praktično konstrukcija, ovo što vidite, armirani beton. Problem koji smo imali i jedan od zahteva koji je postavljen ispred projektanta, izvođača i cele ekipe koja je sarađivala na ovom projektu je bila praktično situacija gde su vode od Dunava usled porasta nivoa dolazile maltene do nivoa visine vrata ulaznih. To je nivo tih takozvanih 1000-godišnjih voda. Tako da je sama konstrukcija izvedena kao jedna kada, armirano-betonska kada. Tako da to je zaista zaštićeno svih strana i to nam se i dokazalo. Ove godine praktično na jesen je, prošle jeseni smo imali situaciju da je nivo vode zaista daleko premašivao nivo vrata na donjem delu sale i nije apsolutno bilo prodora vode. To nam je bio prvi test koji smo prošli uspešno. Imali smo i tu sreću da smo sarađivali sa ozbiljnom ekipom arhitekata koji su zaista i detaljima, korisnim savjetima, stalnim prisustvom pomogli da se sve to realizuje na jedan onako kvalitetan način. Firma Koto je već skoro 10 godina prisutna na Kalemegdanu, odnosno pre svega na spomenicima od izuzetnog značaja, izvodi radove na konzervaciji i restauraciji. Radnici koji su tu već skoro deceniju rade isključivo te radove i usko su specijalizirani za tu vrstu posla. Inženjeri koji se bave izvođenjem takođe su već sijaset projekata, su desetine projekata konkretno na Kalemegdanskoj tvrđavi koji su izvedeni. Majstori koji su na gradilištu i koji su direktni izvršioci, ajde da kažem, zamisli konzervatora i naših nekih ideja su ljudi koji praktično nose taj posao. Oni su ti koji su već vremenom naučili da jednostavno jednu staru ciglu mogu da ugrade na takav način da imate utisak kao da taj zid tu stoji stotinama godina. Konkretno u ovaj naš projekat Kule Nebojša je preko 100.000 komada stare ručno rađene cigle ugrađeno. Mislim, kada pogledate imate utisak da je to uvijek bilo tu. A to je u stvari ta veština majstora koji to rade, već deceniju, nije to tako jednostavno. To je ekipa koja je već selektirana, tu ima dosta ljudi koji su tu dugi niz godina, koji mislim da to kod njih već je negde stvar prestiža šta su sve radili. Ali to nisu male stvari, to su stvari koje oni mogu danas sutra da vide apsolutno, pominje se u medijima, ljudi pričaju o tome, to je nešto što je potpuno onako aktualno, a oni rade na tome. Tako da možda bi oni bili pravi da njih pitate tako nešto, ali koliko ja imam utisak, mislim da je to nešto na što su oni ponosni.
Graditeljski obnovljenu i sadržajem oživljenu kulu, jedan od simbola naše i grčke istorije, u aprilu će otvoriti srpski i grčki predsjednici Boris Tadić i Carlos Papuljas. U prvoj medijskoj promociji upravo završene postavke pokušali smo da vam prenesemo priču o spomeniku koji ovoga puta nije samo uspomena na prošlost, već je i pohvala savremenom društvu koje nekadašnju ratnu kulu i tamnicu pretvara u mesto upečatljivih saznanja i dobrih osjećanja kroz sadržaje koji su posvećeni kulturi i umetnosti.